Maafitha honge cia ugitiri na wathani Laikipia ya irathiro matongoretio ni munini wa commissioner mekinyetie mucini uyu gicagi-ini kia Likie thutha wa gukunyirwo ni muingi kuri na mutumia uratwarithia urugi wa Chang'a. Nyumba kwa mutumia uyu maafitha aya makihithukia na kungaura njohi ici iria irare nduramu-ini hamwe na mitungi. Kulikuwa na lita 2500 za kangara ambazo zilikuwa tayari ndio zipikwe zikuwe Chang'a, na tumeweza kumwaga hiyo kangara. Commissioner uyu nioete mweke kuruta mukana kuri aria marathie na mbere na urugi wa njohi ngananie akimera matuko mao ni matare na ati wona maga kugarurira matierisha guoko kwa watho. Iwe ni ujumbe kwa wale wote ambao wanapika Chang'a kwa eneo hili ama wale ambao wangetamani kuingia katika biashara hii, waambua ya kwamba vita dhidi ya pombe haramu bado tunaziendeleza na hatutakoma hadi ile wakati tutamaliza pombe haramu katika eneo hili. Hamwe na goita njohi ino mutumia mwene biashara ino ni aikitio ngono na imwe cia indo ciake cia wira igakuo niguo ihuthike ta wira ahingũrĩrwo thitango. Atafikishwa kotini haraka iwezekanavyo ili aweze kuchukuliwa hatua ya kisheria. Itemini ria kunina njohi cia ibango guku Laikipia mwaka muthuru ni kuombirwo mbuto ya mwanya iria igiritanĩtie maafitha a ugitiri na a wathani wa matura na ni mareketie gukinyukia makinya mabata kuona guku Laikipia ya irathiro urugi wa njohi ici utigarĩrĩire na andu anini guku Likie. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.